Aye, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namhleta lula Ben Mayengani the president. Na post lova nga posta ka official page ra vona. Yeah, so ever since Ben Mayengani you misena clip liya risima ra yona liya leri nga ku tlangeni sweswi ka background. Hayi se look trending swinene. So ana option than ku ka nkarhi wa swilo vulavula hi yona because leswi vanhu va lava ku twa swona at the moment. Yeah, so if you want Ben Mayengani the president ka siku ra namuntlha ra 16 July va fika va posta tani swi mi swi vona kwala mi vona hi lava nga ka right and then loyi a nga ka left la i Hlavu the Gupta Hlavu Sikiza hi yena loyi a chaku hi xitalo a tlhela va producer. Yeah, so laha henhla tani swi mi swi vona ku tsala ku ti-hit tani hlohlonya. So a swi tliya ri nga swazi swa neta ku explain ngo se swi loko swi Ben Mayengani yi talele hi ti-hit hi ndlela yin'wana yi khome ti-hit tikulukumba ngopfu lero album leyi nga ta va kha yi huma hi September or October as far as now leswi hi tivaka swona sweswi unless date yo cinca swi vula ku ti ya ku vuyeni swinene mi nga expecta ku ti ya ku vuyeni tanihileswi already post ya kona mi yi voni na video ni nga yi endla ya yi kombisini Ben Mayengani the president ku ri munhu loyi a nga ta pfala album ya Malambani hi yona yi ri one because lavan'wana swi va tsandzini vo Dr. Joe, vo Mr. Post, vo Psychology, vo Mambawulele swi va tsandzini hinkwavo ku ya hi yona. So mi no expect ku album yi ta yena matimba swona hi lavaka swona yi twina hina ya Malambani kwa yina power mina ni vona ku tshemba ka ni ku yi ta yi ri kahle xigaza xi kula xi ya mahlweni. Loko ku ri a mi ngeza mi subscribe ta kombela mi klika subscribe.